ମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଥିବେ? ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଥିଲା, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆଗ ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଗଲୁ ଭାରି। ତ ରୁଦ୍ର ସାର୍ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉ ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ, ତାପରେ ଆମେ କୁଶୁଳାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूरा पलैलु। देवगढ़ नहीं आम पाखापाखि जाऊँ माने आम रास्ता भी जगह पाइन गोटे पाइप के जाने ठीक ठिका ना सीधा सीधा कंटिन्यू फाइनाल आम पूरा पहुँची गलु आमर ये पाखक। तो आम कुशुला पाखापाखि तो एते माने आमे गला बाटरे एते माने कष्ट पाइବାକୁ पड़िବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ କ'ଣ ନା ମାନେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ 5 ଘଣ୍ଟା ରହିଲୁ ମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା। पूरा आम आइलु बारी आमर दर्शन भी कर पारे कहीं एत लोक जे कहवाटा तार भल भाई